Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije cyane, ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Iyi ndwi muzobona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Ndabasengera ngo mumererwe neza muri byose, mugira amagara meza, ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Uyu munsi mfite ijambo riri ku mutima wanjye rivuga ngo uyu mwaka wa 2026 Umwami Yesu agukora igitangaza. Uyu mwaka kubera umwaka mwiza cyane, uyu mwaka uzorenga imbibe. Akarimbi umwanzi yari yaragushingiye, akarimbi umwanzi yari yashingiye ubuzima bwawe, umuryango wawe, mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri. Uyu mwaka Mwami Yesu azokurenza imbibe, uzove aho warumaze imyaka myinshi uri. Reka dusome ijambo ry'Umwami, mwumve ngene Yesaya yavuze mu gice cya 54 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ijambo ryiza rivuga ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe, nibagura amahema yahuba ntugarukirize hafi. Haleluya. Ntugarukirize hafi, wungure imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo. Kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso, kandi urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara byabaye imisaka bisubira kugererwa, bisubira kubakwa. Haleluya. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Haleluya. Bene data, reka ndakubwira ikindi no jambo ry'uyu munsi rivuga ngo Imana igushoboze kurenga imbibe, uvaho waruri, utazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Haleluya. Hari ibintu byinshi umuntu abaziye yaramenyereye mu buzima bwiwe, ariko Yesaya yatubwiye ngo tazanura ikibanza cy'ihema ryawe, nibagura amahema yahuba ntugarukirize hafi. Bavandimwe, kwagukigwa, kurenga imbibe ni umugabane wawe. Kurenga imbibe ni umugabane wawe, ni umugabane wawe. Haleluya. Wugure imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo, ushimangire ndetse unabigira ibikorwa bikomeye. Umwami Yesu akwagurire, Umwami Yesu agushoboze kurenga imbibe, kurenga karimbi umwanzi yagushingiye. Hari igihe Satani adushingira karimbi mu buzima, ugasanga uravutse ukuriye muri ubwo buzima ugasazira aho hantu. Oya, tazanura ikibanza cy'ihema ryawe ntugarukirize hagufi. Wagure amahema yahuba, ndetse ushimangire. Amen. Kuko yavuze ngo kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso. Haleluya. Urubyaro rwawe ruzoganza amahanga. Haduhaye isezerano n'iry'abana bacu. Urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara byabaye imisaka bisubira kugererwa. Yesu abahezagire cyane. Reka ndakwifuriza rino jambo, Imana igushoboze, Imana igukore igitangaza. Uyu mwaka urenga imbibe. Haleluya. Wegere imbere, uva aho warumenyereye, ari mu buryo bw'umwuka, ari mu buryo bwo gusoma ibyanditswe byera. Wegere imbere. Haleluya. Wagukigwe. Amen. Uva aho waruri, uve aho warumaze imyaka. Mureke mbabwire uturero tubiri. Akarero ka mbere ni ak'umuntu witwa Yabesi. Yarasenze. Igitabo cy'Ingoma za mbere igice cya 4 umurongo wa 10 havuga ijambo ryiza. Yabesi yaravuze ngo, Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati comba ukampa umugisha. Haleluya. Ukugure urubibe rwanje, ukanagurira urubibe mwami, ukanagurira imbibe. Iri ni isengesho Yabesi yasenze. Icompa mwami ukampa umugisha. Icya kabiri, ukanagurira imbibe. Haleluya. Ndakwifurije Imana ikwagurira imbibe, urenga imbibe, urenga aho warumaze imyaka n'imyaka. Haleluya. Icompa ukampa umugisha. Icya kabiri, ukanagurira imbibe. Icya gatatu, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singokwe, ukandinda ibyago singokwe. Nuko Imana ya Israheli imwishuye yisabye. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguhe kwagukigwa, Imana iguhe umugisha, ukuboko kw'Imana ugende kukuzigama, nawe uvaho umaze imyaka myinshi wizungurukaho. Hariyo abantu bamara imyaka myinshi, hariyo abantu bakurira mu buzima bugoye. Bavandimwe, reka ndakubwire dusengane nawe rino sengesho, ubwire Imana ngo Mana, uyu mwaka naje ngirira ubuntu, ndakeneye gusimba, ndakeneye kuva hondi, ndakeneye kurenga imbibe zibi maze mu myaka n'imyaka. Haleluya. Kandi birashoboka mukundwa, birashoboka. Umva, reka ngusomere mu gitabo cyo guharura. Abakobwa b'umugabo witwa Serofeyadi, aba bakobwa
hari akarimbi bari barashingiwe n'imiryango, byari itegeko ry'Abisirayeli, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko abakobwa b'umugabo witwa Selofehadi bahuza umutima n'inama, bari abakobwa 5. Ise yari yarapfuye, nta musaza wabo bari bafise. Barabwirana bati, ko tugiye i Kanani tuzogira gute? Twebwe nta tongo tuzogira, tuzobaho gute? Ngo bahuza umutima n'inama, ngo basanga Mose na Eliyazari kwihema. Mu bisanzwe abagore n'abakobwa ntibegeraga, babona barabegereye, barabaza ngo niki mwa abakobwa mwe, baravuga ngo dufite icyo tubabaza. Guharura igice cya 27 umurongo dutangire ku murongo wa 2. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umuherezi, n'imbere y'abakuru, n'imbere y'ikoraniro ryose, ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati, data yapfiriye mu bugaragwa, kandi ntiyari muri rya koraniro ry'abafitanye na Kora kugaririza Uhoraho, ariko yapfiriye mu byaha byiwe ubwiwe gusa, kandi nta bahungu yasize. Bagerageje kuvuga se ise ntabwo yapfiriye mu bene Kora bari bagararisha, oya, yarishwe n'ibyaha byiwe gusa arafa, ariko nta muhungu yasize. Niki cyo tuma izina rya data rizimangana mu muryango? Nuko atasize umuhungu. Nuduhe kuzogira ishamvu mubi wacu. Haleluya. Baravuga ngo oya, tugomba kurenga karimbi kashinzwe. Naho data atabyaye umuhungu, ariko natwe tugomba ishamvu yacu, tugomba itongo ryacu, tugomba umugabane wacu. Haleluya. Bene data mwumvirize, ntabwo Mose yari afite inyishu y'abantu bakobwa. Mwumve ko ikibazo cyari gikomeye. Ntabwo Mose yari afite inyishu y'abantu bakobwa ubwaho, oya, ngo Mose ashira Uhoraho amajambo yabo. Arababwira ngo nimugumaho, reka njana amajambo yanyu ku Mana. Arayajana amajambo yabo ku Mana. Mwumvire icyo Imana yamubwiye. Uhoraho abarira Mose ati, aba bakobwa ba Selofehadi bavuze iby'ukuri. Haleluya. Bagomba kurenga imbibe nabo. Bagomba kuvaho bari nabo, bagomba kuronka umugabane wabo nabo. Haleluya. Mose ashira Uhoraho abarira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi bavuze iby'ukuri, nuko uzubahe kwegukira ishamvu mubi wabo, ubashikiriza ishamvu ya se. Amen. Igitangaza cyabaye, ntibyabaye kuri bano bakobwa gusa, byabaye no ku bandi bakobwa bose. Byaciye n'ibitegeko. Imana ibwira Mose ngo sabo gusa, n'abandi bakobwa bazovuka badafise basaza babo, muzohore mubaha amatongo, muzohore mubaha amashamvu yabo, muzohore mubaha amashamvu mubi wabo. Bene data, aba bakobwa bahuje umutima n'inama, baravuga ngo karimbi twashingiwe ntitukihanganira, reka tugende tuje kubaza Mose nawe ajana amajambo yabo ku Mana. Reka ndakubwire, ndagufitiye inkuru nziza. Aho umaze imyaka myinshi ugomba kuhava, ugomba kuguruza. Haleluya, haleluya. Ugomba uyu mwaka kurenga imbibe. Imana igushoboze kurenga imbibe, Imana igushoboze. Hari igihe umuntu avukira mu muryango imbibe gusa zikukikuje. Birashoboka. Reka nkubwire ibintu bikeya. Hari ibyo wewe usabwa, muri kino gihe cyo kurenga imbibe, ari icyo usabwa mukundwa. Ikintu cya mbere, reka ndakubwira ikintu cya mbere usabwa. Ikintu cya mbere ni ukuraba Yesu, ni uguhanga amaso yawe Yesu. Haleluya. Ni uguhanga amaso Yesu. Reka mbasomere mu gitabo cya Matayo igice cya 14 umurongo 27. Uwo mwanya Yesu arababwira ati, humura ni jewe, mureke gutinya. Petero aramwishura ati, mushinga ntahe, asangwa ari wewe, mbarira nze aho uri ku mazi. Nawe ati ngo. Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo aje aho Yesu ari. Bene data, ari igihe umara mu bwato imyaka n'imyaka, mugabo kandi hakaba n'ikindi gihe uva mu bwato ukagendera hejuru y'amazi. Haleluya. Yesu yabasanze ngo bari mu bwato, babona umuntu ari kugendera hejuru y'amazi, babagira ubwoba. Yesu arababwira ngo nimutuze. Petero aramubwira ngo nimba ari wowe, mpamagara najeze. Haleluya. Bene data, aragenda. Mugabo Petero ageze hagati agira nk'ubwoba, abonye umuhengeri agira ubwoba. Yesu aramubwira ngo kubera iki uri kurakekeranya? Umva, tumbira Yesu. Yesu afite imbaraga, haleluya, zo kukwagurira, zo kukureza iyo ako karimbi Satani yagushingiye. Raba Yesu, tumbera Yesu.
ikintu cya kabiri, hindura uko wiyumvira. Hindura ibyiyumviro byawe. Reka guma wiyumvira ngo twebwe nuku twakuze gutya bizaguma gutya twebwe. Oya, hindura uko wiyumvira. Iyumvire gukomera kw'Imana, iyumvire imbaraga z'Imana, iyumvire ubushobozi bw'Imana. Reka guma wisubiza inyuma. Iyumvire ibyiyumviro bizima, positive. Haleluya. Reka guma kwiyumvira ibyiyumviro biciye by'inyuma. Twebwe nta muntu ntaba. Oya, iyumvire wewe Imana ishoboye. Haleluya. Ureke gutakaza umwanya mu kwiyumvira iby'akahise. Isaya yaravuze ngo mwoye kwiyumvira iby'akahise. Ngira mbakore ikintu gisha. Bene data, umwami Yesu akwagurire. Umwami Yesu agushoboze kurenga imbibe. Ikintu cya gatatu ndakwifuriza. Haleluya. Gushira umutima ku ijambo. Mu gitabo cy'Imigani 16:20 haravuga ngo ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza, kandi uwizigira uhoraho abahiriwe. Shira umutima wawe ku ijambo. Ijambo niryo rizosenya Yeriko iri imbere yawe. Haleluya. Bageze Abisiraheli babashabutse Kanani, bageze Yeriko, basanze ari uruzitiro rukomeye cyane. Yesu Mana, ni gute bigenda? Ni mu ruzenguruke gusa. Haleluya. Murinjira. Bene data, hari igihe uzuka ugasanga Yeriko yarubatswe. Izere ijambo ry'Imana. Shira umutima wawe ku ijambo. Ubuzima bwawe bushyira ku ijambo ry'Umwami. Haleluya. Yeriko izosenyuka. Haleluya. Uzorenga imbibe. Ako karimbi Satani yagushingiye, Yabesi yarahagurutse. Haleluya. Aravuga ngo Mwami ucompa ukampa umugisha ukanyagurira imbibe. Haleluya. Umwami Yesu ngo Imana ngo imuheza ico yayisabye. Amen. Hari igihe akarimbi gashingirwa, hari igihe ushingirwa karimbi. Ariko ndakubwiza ukuri, uyu mwaka, uyu munsi ni wizera, dufatikanye dusengane nawe, wizere ako karimbi Satani yagushingiye, ugomba kukarenga. Haleluya. Harabo yashingiye akarimbi k'ingwara iwabo. Twebwe nuko izi ngwara nizi wacu, sizi wanyu. Iyo zo ngwara sizi wanyu. Oya. Amagara meza niyo yiwanyu. Haleluya. Ubwo buzima bubisi bwo bw'iwanyu. Oya. Ugomba kuva aho hantu. Uyu umugore wari urwaye utinyanga imyaka 12. Mu bisanzwe yatabaye amategeko y'Abayuda. Ntibyari byemewe ko aja mu bantu. Ntibyari byemewe ko yegera abantu aho bari. Ariko aravuga ngo aya mategeko ngomba gushingura kano karimbi. Reka ngende ku Mwami Yesu. Agenda afite umutima wizeye. Aravuga ngo naho nokora ku buyongo bw'impuzu, akibukorako isoko y'amaraso irakama. Haleluya. Yesu aravuga ngo ari umuntu ngoze ko. Baramubwira ngo Yesu baragukoze ko. Haramubwira ngo turi benshi, Petero amwe turi benshi. Oya, yari umuntu ngoze ko. Hari umuntu, uyu mugore yasenyuye ibihome by'imigenzo y'Abayuda, arabikubita hasi, ayegera Yesu. Yesu amukorera igitangaza. Mukundwa uri kurankurikirana, ndagusengera ngo umwaka Imana isenyagura karimbi kare karashigwa ku buzima bwawe. Urenge imbibe. Urenga aho umaze imyaka nyinshi uzunguruka. Urenge ari mu rudandazwa, urenge imbibe. Haleluya. Ari mu kazi kawe, ari mu muryango wawe. Haleluya. Ari mu bikorwa by'Imana, ugomba kwegera imbere. Uva aho wari umaze imyaka myinshi. Haleluya. Yesu aguhezagire. Reka ngusengere. Haleluya. Yabesi yaratakamze Mana. Haleluya. Aragurikwa. Haleluya. Bene Serofeyadi baragiye imbere ya Mose. Mose ajyana amajambo yabo ku Mana. Ubuzima bwabo burahinduka. Birakunda ko danje uyu munsi. Birakunda ko uyu muntu yanyumvira zino jambo ryawe. Haleluya. Ubuzima bwe bushobora guhinduka. Yavuze Yesaya ngo tazanira ikibanza cy'ihema ryawe. Tugarukirize hagufi. Haleluya. Hariho hagufi twari tumaze imyaka myinshi. Hariho hagufi twari tumaze igihe kirekire. Ariko uyu munsi wa none natangaje Mwami. Ndasomye rino jambo ngo utwagurire amahema Mwami. Utwagurire, uduhe kwiyumvira ibizima. Uduhe gushira imitima yacu ku ijambo. Uduhe kuduza kwizera kwacu Mwami. Haleluya. Urakoze kutugirira neza Mana. Uyu mwaka utubere umwaka mugisha ku muzima bwacu. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Ndakwifurije ngo Yesu Kristo aguheze kurenga imbibi. Yesu aguhe umugisha.